Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu već 70 godina kroz nastavno-naučni proces i istraživački rad obrazuje sposobne, kreativne i međunarodno kompetentne kadrove u svim oblastima u kojima djeluju. Znanja, vještine i kompetencije koje stiču studenti i studentice na Filozofskom fakultetu u Sarajevu omogućavaju im da profesionalno i kvalitetno izvršavaju zahtjevne zadatke moderne privrede u evropskom i svjetskom političkom, društvenom, humanističkom i kulturnom kontekstu. Filozofski fakultet kroz nastavni proces utemeljen na istraživanjima, inovacijama i akademskoj izvrsnosti obrazuje nosioce razvoja Bosne i Hercegovine te kroz naučni i istraživački rad potiče stvaranje novih rješenja i kreativnih ideja i na taj način stvara oslonac održivog razvoja u našoj zemlji. Svojom akademskom raznovrsnošću fakultet inicira i razvija dijaloge među kulturama, otvara horizonte razumijevanja te njeguje prihvatanje i poštovanje pojedinaca u njihovoj jedinstvenosti i različitosti. Osim osnovne edukativne djelatnosti, Filozofski fakultet u Sarajevu je od svog osnivanja pa do danas bio i ostao mjesto intenzivnog naučno-istraživačkog rada i brojnih aktivnosti vezanih za razvoj i promociju filozofskih, socioloških, historijskih, arheoloških, pedagoških, psiholoških, filoloških, lingvističkih disciplina te iz oblasti primijenjene lingvistike, etnologije, specijalne pedagogije, historije umjetnosti, metodike nastave, književno-historijskih i bibliotečko-informacijskih nauka. Po završetku studija studenti su, zahvaljujući znanju, kompetencijama i vještinama koje su stekli na fakultetu, osposobljeni za rad u srednjim i osnovnim školama, bibliotekama, muzejima, arhivima, institutima različite namjene, zavodima za zaštitu spomenika, dokumentacijskim centrima. Također kao stručni saradnici mogu sudjelovati u radu predškolskih i školskih ustanova koje se bave kulturom, izdavaštvom, medijima, zdravstvenom i socijalnom skrbi, u državnoj upravi, javnim i privatnim ustanovama. Studenti koji završi nastavničko usmjerenje mogu se zaposliti kao nastavnici u srednjim i osnovnim školama, a studenti koji završe nenastavne studijske programe mogu polagati ispite iz pedagoškog obrazovanja i osposobiti se za rad u srednjoj i osnovnoj školi. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu naučno-istraživački proces se realizira na 13 odsjeka i 2 zasebne katedre, gdje se stiče široko obrazovanje iz oblasti humanističkih i društvenih nauka i to filozofije, sociologije, etnologije, historije umjetnosti, arheologije, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije, bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, književnosti naroda Bosne i Hercegovine, engleskog, njemačkog, arapskog, turskog, perzijskog, ruskog, francuskog, talijanskog, španskog, latinskog, grčkog jezika, komparativne književnosti i bibliotekarstva. Studenti mogu dodatno proširiti svoja znanja i kompetencije slušanjem i polaganjem izbornih predmeta iz češkog i švedskog jezika, koji su definirani unutar studijskih programa kao i iz slovenačkog, poljskog, japanskog, kineskog, romskog i ladino jezika. Aktivna su 106 studijskih programa na prvom, 58 na drugom ciklusu studija i 12 studijskih programa na doktorskom studiju. Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu mjesto je susretanja različitih kultura, raznovrsnih mišljenja, mudrosti zrelog doba i kreativne ljepote mladosti. Kroz akademsku otvorenost, inicijativu i sudjelovanje u javnim zbivanjima, fakultet želi biti središte cjeloživotnog učenja i obrazovanja odgovornih i društveno aktivnih građana. Budi student, studiraj na Filozofskom.